Emana maplanka. Una le ntongwe a etsa maibotse mo motseng. Ke nyo what's my go come to. O feta ngwana mongwe le mongwe mo mo dumedisha. O no tshe. O re mathoshi ya ke Makhi tswanyana. Ntongwe etsa maibotse mo. Una le ntongwe massive ya kitini. If someone was here agree or was smiling at someone is something what's the maibotse. Oh, so don't say that when Shumisha bioko. What do you mean Shumisha? Because someone if was married kawena or what kawena is a problem. Ke re bana moki. A ke bolele ka batho ba baolo. Ke bolela ka bana. When I see not having problem because small children that one we talking about. Why what's here everyone was married everyone is if here is. Wa bona le re kwena ba rekishetsa ntsana ne. Wa bona le re kwena ba rekishetsa ntlo ba itsubang. Okay, myself ka se ka rekisa ntlo ya guru ba smile. Ona le ntongwe bana ba ba itsuba. Ona le ntongwe bana ba ba itsuba ene wa bona nyalo go founela sokuthola. Go founela sokuthola re to le ntsha. Wa ngwa ke. Why include myself for where to manje? A ke kwena ba ralela. I kona mina when I include myself inside ka dilo ka nna ka ditsi. Wa ba ralela ke. I kona ka ba ralela. I'm just saying good if someone was here small nyana was here now it's not matters. So now when I put you one put inside ka kuzokutora. Bana ba una le ntongwe ba itsuba ene e re senyetsa community. Who is kuzokutora? Wa bitsa kuzotora for me. Uzotora yourself. No ba tsebe batho ba sokuthola ba. Baba ya tabantsha batho ba o rekisha dilo. Ja utsuba. Yeah, it's gonna be matata. If you saying people were smoke at this thing, why is that what's here? Na ke to ba thusha re to ba khumana batho bona. Ba zo kupatela nyana ne? Wa kufagira Nna ntlo ba mpatela ga ke nya ke selo. A ke nya ke selo ke nyoko no re bana ba ba be sharp. Yeah, it's gonna be matata. Bana ba borena ba senyeya man. Hi. It's gonna be matata. But now myself kanyaka kuyenza business. This days is too cold demand. Wanyaka ya put in my friend ba. Wanyaka big put for winter. Charity watena because it's too much matata if you are. Oh, unyokudia business. Yeah. Bo le bibi. Kinyaka unka dine tšhelete nyana. Ka wodi ma charity ka boma 15 tša June kwa. Kinyaka unka dine boma 15,000. 15,000. Ke nyoko tša ngwana ke moše. Charity wa big show mona. Ke nyoko tša ngwana ke moše ko me. Ko ibusha ka moka. Oh, maybe we have an interest inside ne. Because if you kunika 15 wake usaniti wafika waninika 15 plus 500. Ompa 15,000 ke tono ibusha le 15,000. Cash. No manga business. No manga selo. Because now kabane new business ka itoma no ka nyaka kusera this X4 chicken. Yeah, I'm having another my friend from Cape Town ne when he deliver la special X4 chicken, large one, extra large, big, not small. X4 chicken. That one for fresh like if breakfast wafaka bread wafaka fridge wafaka this egg I'm gonna want to egg for my chicken my yeah yes bancha mai di shelf ngwa ba la tha wena o nyoko tšea o rekishetša batho man it's not wena ya go topella mai go nyoko rekishetša batho wena why ngo ska tloga fa wena you don't want charity for me wena a ke re ba embar mai ya ntšha dithaka how can my one mataka for is what is wele ba la tha kwa wena wa ye wa topela my one mataka wa bona kuri one mataka you give mataka uska lwana wena uska lwana business ye ya century tsentše dinko century tsentše dinko business you see now you don't need charity for me le topela dilo kwa malwetši le to tsentša bana ba rena even that charity wa nyaka go mina ka go louna ne I don't give you because we have too much peri una charity una too much wa mulomo but you don't have charity ke no bolela fe no I'm never give you ke no bolela fe Mama thao thapile school. Ke thapile go ruma motho. O tswa kae? Wa bona bile ke betile tša baswa. Ke we. Ke tswa ka motoropo ka. Ini ndaka bari wa Jonja this one wa jiwe you don't have charity wena Itwa dilong tša. Itwa dilong tša. Ka o tsebe ke fela go bolele re mo mo ke tsere ka iwa ngaka. ka le se tudu re wa tšontša mo fela mo A be bile fela nna ke tswa toropo. Ke tswa tše di mmeane tše. king Ke tablet. banna o rekile tablet Ke tablet. Ke tadia. no re mo Ke tadia. Ke reketse ngwana ragadi ka. tablet wa reka tablet Ke reketse ngwana ragadi. Mothaso wa tša. O bona gore mama bana o dile. o tšhabile 8 hours 8 hours ka moka bana ba bala kae. Bana ba bala bua. Bana ba bala bua. so tablet ta bereka if mutaka Ke mo le re mbotse wa bana Muvex. Ba tsena ona. O na le banna ba bangwe ka mo Muvex ka mo Venda ka mo. Ke banna ba Muvex. Ba tsamaisa tsone tablet. Ke tša o ithuta ke Muvex learning tablet.
ba tsamaise di-tablet tša bana ba sekolo ka mo gare information e nngwe le nngwe ya ngwana sekolo wa e kry-a o dutse le offline. Okay, even mafunzi you can give wenza medical studies ka this one. You must get ke it. tša bana ba sekolo re bana a ba re sekolo bolele kgaogana le baebele Wa tseba tswa ka kwa kere? tabe ke tsela tša go programiwa go ya le ka curriculum ya ngwana Thobela. e ngwana a di ya Ngwana a di ya grade 10 grade 7 ba ba di ye ya program ya grade grade 7 a di ya A ya grade grade 3 8 ke ya grade taba 3 di bjalo papa a di ya science taba di ke bjalo science ke Muvex mo a di ya tsenao. economics ke economics ba e programming ke Muvex mo le reng o tsena ona wa bona tabe ya mothase ee Muvex sho Even mafunzi. gore Muvex ke di-tablet tša education wa Tša buša education. gore di-notes di gona di-prescribed e-books di-video lessons di-study guide di-previous question papers di gona ka o di kry-a ka moara tablet ke no kwešiša le gore ke no rekela ngwana ragadi then taba di bjalo na gore ene ye ke rekileng ye Ee. ke ya 2000 ye ke rekileng ke ya 2000 o na le ya 3000 o na le ya 1.5 wa ba le ya 2000 2020. wa bona e na le di-keyboard a ko botse metae yafe na gore mo le di-keyboard tšhe di ona yona a ko botse metae a Ee, tloa bana. ba fela ba na le di-brand e bana nambile ke moka ngwana o di o bea ntho e fase a tatanyatanya ke mokabala ntle le gore dibuka kae a gota re sepedi Muvex ya ntšha program ya Ee. sepedi a bala sepedi a bala sepedi a gota a re life science mothase o tšhabile mothase ya ona ke ntšha ntho e life tee. science ngwana a bala life science motho a se ntse o seo mothase o tšhabile mothase ona ke ntho e tee. ngwana wa bala ngwana wa bala Classes wayenza for see the future is bright. The future is bright. Yeah, Yeah, yeah. yeah. Banna Le ba- dibrele tšeo bona gore banna ba monna banna ba ba Muvex ba Ee. ke ba thomphile Ee. ke gopola gore ke tsanama ka nyaka lesolo kua kerekeng ka rekela bana ba 20 ba thomphile ke nna pele wankwa ko rekela bana ba 20 Ee. But let me check that mood. ka tsamaya I want to check that person. ema mo re Phone sa like o a business, botsa my- ema mo re sa o Motho tshwanetse wena, Butcher for what? Tsama, re tsama, gopela tsama. gore Charity wa fita if you o never reke di-tablet tse 5 Yeah. o donate Ke tlo dire le bana It's okay, man. ee awa moruti wa bona banna ba ba Muvex Ee. taba tše tša methase Ee. mothase ona mothase ao banna ba botsebotse ke ba e le goreng botsebotse ba rometse ke modimo wa tsakeng o nyaka o mphe dinumber tša Muvex ovu wankwa ke nyaka o di o gopela kwa kerekeng donation ba rekele bana ba 20 dinomoro tša ona Ee. a di bothata ee a di bothata ee 015 ee 023 e kwa 0814 wa ekwa ke nnete ee Muvex nnete house 25A Erasmus ka mo Makhi ka makano ee ke bofenda ka bua ke gopela gore ko re o gopela donation ba rekele bana ba 20 wa tseba ya re ke dieng Ee. ya re ke nape ke tšhatšhiše ngwana ragadi ya bana o mane se ka rogana bona theletša wa bona maphanga Ee. maphanga ke motivator ke ee inspira a tlhokomele ena mo motivation ya gago le baebele o re baebele botsebotse ne le bothata e takae o re a e tsena le lefelo le bophelo bo re bo phelang a ke re baebele botsebotse gape moruti le nna o ka rekele ya ke contradictor gang you are contradicting Kae, yourself kae? baebele mmereko ona keng a re ko thomele re fa the guidance the guidance baebele Of e re life. fa guidance ya bophelo gore namile ke moka motho a sepela ka tsela e so ditamorago tša tsela eo kitše a sepela ka tsela e namile ditamorago tša yona ke ke mmereko wa yone ke guidance le gore botša nnete but le a bona gore dilo tša ngwelo di different di-different but if ever wena o ka ba ngwana wa tsebe o ka kwešiša gore baebele e nyaka o diang o ka kwešiša gape tabagolo tsakeng a re ruteng bana ba rena le rena re ithute mo ara rena re ithute taba ya baebele akere nabile ke gore a re ithutile baebele ngwana o kgona go gola ena le nnete wankwa ya ngwana o kgona go gola a tseba gore mara poleke ya nka kgoma ke ya swa poleke ya ke sepela tabe e so ke bošaedi ya wa tsa polo se o reng ka rabebele o re ka mokana ga tsona dibe a gona se senyane lebile a gona se segolo banna ge motho a o thutse masimba o no tshwana le ona o thuseng tšhelete ya 3 million e motho a ka utswalela kere o tshwana le motho a o thuse koloi mara le bona gore itsang fe it's fair seed is a seed nambile mo pele a morena re o seka buang lo seka o ya le ka dibe tša lena ka mokgwa di sepelang ka ona jalo nna e ke utswitse šheleng motho o mongwe a utswitse koloi nna le yana re a tshwana le a utswa ke a tseba re a utswa ke ra gore le a tshwana le a utswa le ba dikebele gore phanisha o tshwana Ee. le ya ga satane moe modimo a saenane shapo o e naganne moe modimo a saenane wa shapo tseba gore o re melao e lesome ke paulos gape ke o thaba ka paulos mamoto o re melao e lesome wankwa ge o ka roba o motee molao godimo wa melao e lesome
o tshwana ge o e robile ka moka wankwa e re a gona gore re ka o tshwarela ka gore melao e lesome e a tsenelana ya sepetšana ge o robile o mote ke moka 10 o e robile ka moka o bolela maaka wa utswa o goboša lentšu la modimo o bona gore ka boke ya bekonto tsela modimo e boima tsela ya modimo e boima E bothata. e nyaka badumedi wa tseba ebile ke bolela ka tsela modimo sunday se sa o feta se Yes. he moruti mosomane ga la pukile he moruti o la botsebotse o kare o tsamaya le moya wena majana o ka re o kitimela ka o mosomane kudu Ah, ke o re ka re o kitimela ka o mosomane ke ya lena ya bora moruti man a ene le batho man ke taboya zamang o recruita batho le ya tšwafa o lokile. gape organization engwe le ngwe e nyaka marketing o lokile wankwa bolo e re ko o botse ke gana kudu motho a bolela ka organization ya marketing a bolela ka kereke Ah, kereke e nyake marketing kereke wa e marketa modimo o re ke ta o fa setšhaba se taba le bomo la gago bjalo kereke ya lena ke neng le e rana o lokile ke neng le e ga rana ena taba le na le more than 8 years Yes. le e rana wa tsere ke na le batho ba ka ra dibuka tsa ka re kereke ka wena ka ra buka ke sunday ba batang kwa ke ba bakae batho ba ta ba batileng Ah, mongwe. go a tshwana e re ko botse e re ko botse kereke ya lena e bokoa a e gole go ya man kerekeng ga sepala wa itse bantu ba re ke transformation go ya kerekeng ga sepala wa itse ba growth lentšu le ka no ya le bantšhimara ka ra letsola morena a letane le ba mathano a ba fitlha ba ile gore ba ile ka dipelo tse ke gore namile ke moka ba ileng ka dipelo tse di buleng a ba fitlhile ka letsogong la morena wa itse ba tg a ke nyako o kwa selo tgd a ke nyako o kwa TGD, selo wankwa transformation, growth and development. o kgona o ya kerekeng ka sontaga ebile ga o boya o humana moaišane a sena borotho wa mo komela o palela ko o mo fa borotho mara o tse kerekeng a ke ne taba a ke o gangiše wa bona mo a ko jalo gangiše ska mpotsa ka batho ke ra gore nna ka mpotsa ka batho santse o gole o le motho santse o gotse ke gole lokile. kereke ela o santse e gole kereke ya ka e running so smoothly marketing Ah, promotion a re ka se markete tšatši kereke. ngwe e tswa o ye moletši kwa motinti o nyaka batho ko marketa wankwa o ba a e bontšha di-pamphlet a o bone marketa kereke. bushiri le bontse ba phela ba diang ke marketa wa kereke fetša wa ya kgothwane ke marketa wa kereke fetša wa ya makgofe wa ya blood river wa ya ga mogokong wa ya sešego wa maketa batho ke nna o ntsebeng ke nna mo ntsebeng wa tseba ba o dia so ke bang a bana totso ya modimo a bana totswa a modimo bana totso ba gapeletša totso ke batho ba o tseba ka tgd ya volo ba nyaka tšhelete bo transformation a ba phodiši a ba nyaka tšhelete transformation growth and development nga fela tgd wa gafa strong ke a gafa wa gafa bjalo theeletša gale ke o botsa ka moruti mosomane ke nyako o tlhalosetša gore weekend ya o feta o ntšhitše lengwalo la eng 1 john 1 ko 9 kwa john 1 ko 9 kwa tlholo e tlholo tlholo ke eng bolela ke o theeleditše o wa gafa wena ke o ke theeleditše tare ngwe di o thoba ka tholo ke tlholo a ke re john re e tseba ka tlholo ka tlholo ke mathomong ke mathomong john 1 ko 9 ya re be fearless be brave and be strong ya because you are not alone ongwela be fearless be fearless o ska tshuwa be brave eba tia and be strong kgwathelela patelela because you are not alone a o tee a o tee e A o bona tee. e bana o tsamaya le morena o ska tshuwa selo a o tee o tsamaya le morena o ska tshuwa selo le mo ba tswaletseng wa tsentšha thogo e re tata mara ga ka mona gane re tsamaya ka ra baloyi Yo, wankwa re tsebe gore yo. mokgekolo ye ke moloi wa re gama bošidu ka digateledi mara re thakana le yena re mo lebelela straight re re thobela ka lebaka la gore a o tee ka lebaka la gore a ke tee o na le morena ya kukama ditšhaba ya moleta isirele ya ke mmontše straight ke re ngwena dilo tšao di ka se bereke ke a rapela nna o e na le mopalelwa ko go palela Morena. Isaiah 50 ko 11 kwa ya Isaiah 50 Yes. ya re those who plot against you they'll be destroyed by their own plots ke Isaiah 50 wa tseng kgatha e reng Ee. e re le arogana le morena ka lebaka la masenya lena ka lebaka la masenya e re chairman sure fuda monnaka bao baza le a bazana ae le a bazana umpuditse gore a ne airtime le wena o nale E re ke le a mo- tshwana e re ke wa mo- o nyako iteka gore wena o na le yona a o ne di-minutes wakwa a ona selo wena nke se o fe selo ngwago a re sa fa banna ditime gore ba bolelele banna aowa re thotholetsa lenyalo